اپراسیون موصل مجار سرکی دروژه و جهان ده هزن عراق اوی پشمرگا با آلیکاریا هزن خالصین گلک پیشوچون درخستینه لعالیین دین ترکیه ده دستپیک اپراسیون موصل ده خواسکو بجدار و اپراسیون ببه لیبلی داخاز ما نهاتیه جه سرکومر ترکیه رجب طایب اردوغان ده بیجه ام گلک بریاردارین کو بجدار و اپراسیون ببین Biz Irak'ta ام گلک بریاردارین کو یکیتی عراق د کوالسیون دا جه خو بگیره اگر هز هف پیمانا نافنتوی ترکیه نخوازه وی دمی پلانا میا دوی هیا اگر افجی چینه با پلانا میا سیان هیا سرکومر اف گوتنه خو ده کنفرانس دادبندی ترکیه ده دوباره کرد şu anda Musul'da نهال موصل اپراسیون بردوام دکه چه دبیجن؟ دبیجن بلا ترکیه نچه موصله چاوان امنا چین 305 کیلومتر سنوره ما به عراق راهیا اما ده اپراسیون جدا هبین و لسر ماسه آماده ببین نممکنه ام جدر و بمینین داخاز ترکیه یا بجداربون اپراسیون موصل عالی شیعه عاجز کریه یک جریوه برین شیعه مقتدر صادر بو پروتستو کرنا ترکیه بانجا آلیگرین خواه کرد او آلیگرین وی لبر بالیوسخانا ترکیه کون بون العراق له سيادة عراق دولتك سر بخوية هم تجاري ناهيلن تركيا بجدار كارن لهندري عراقي ببا Cigeri Serok Veziri Türkiye numan kurtulmuş de pres konferansı de ballı ser operasyonu Musul'e keşan. U de beje lestuke ne baş tekirin. Bölgede çok ciddi bir oyun oynanıyor. لحرم لیستوکا گلکو جدی هیا نیتا سرکی دوی آلوزیه دا اوا پارچه کردن حرم بریا تیری و بتایبت لموصل دوی سیاست لسروی نیتا آوا کرن. De derbar axaftinên raydarên Tirk ew bi êrişên ezmanî di şerê Musilê de bejdarin. Hevserokê pêyê de Salih Müslim ji dengê Amerîka re got bejdarbûna wan nehatiye piştrast استخمين ناكم يعني تركيا حتى ناكل فيجن الموصلة إذا عزماني أم بشترنا بخوا قوتنا كيسيدين أو قوتنا ونصر الراس ناكرنا باوري بهذا التركي نما يعني شيء عزماني دبن شيء سر عرضي دبن يعني بالافر تركي قرابونا جورت نزاني بكال كيخين Rêveberê programa Rojhilata navîn ya Wilson Center Henry Berkey dibêje Tirkiye dixwaze bi hebûna Türkmenan rola xwe li herêmê xurd bike. I don't think the Turks are really worried about بنێرîna min tirsa Tirkiye bi guherîna demografiya Musil nîne. Di dîrokê de jimara Sunya herdem pitir bûye. Tirsa Tirkiye gejbûna hêza Iraqê ye û bilimbûna rola wan e. Tirkiye dixwaze bi demografiya Türkmanan rola xwe li herêmê bilind bike. Konsulê berê Tirkiyeyê Musilê Öztürk Yılmaz evê ku di sala 2014 de ketî destê Daişê û paşê ji aliyê Daişê ve hatî berdam dibêje bû serfiraziya operasyonê divê Tirkiye be endamekî vê operasyonê. For success, Turkey ji bo serkeftinê divê Tirkiye di nav koalîsyonê de be parek jê be û ev neyewataya ku êrişên rasterast dijî Daeş bike dibe karê wê hêsankirina çareserkirina nakokiyê be rolekê bilîze lê wek partiyeka opozisyona sereke berevaniya bîrokeya ku divê bêne birêvebirin li gel opozisyonê û koalîsyonê bike ji bo serkeftinê. Şerê dirêj ya dijî Daişê roj bi roj encamê nû tîne holê û mijara serekiya li Tirkiye bejdarbûna operasyona Musilê û ev ji bûye destpêka têkiliyên sar di navbera Tirkiye û Iraqê de. Ara Macar, dengê Amerîka.